Di mana emak-emak di kampung di kota, Bapak Samin bos sayuran loji, tos kebon cara Aron bandara sayuran, aduh kuni madrasah sampo asal mah pawaki rahmat jati laksana nodi reka Payung di Bandung Bapak Wasman bos padi kesambarangan Boyong Badung kamasur pangawasna teluhur kusadaya kagal sepujeng orang kali bos karmin anu mana bangga cobian pawaki rahmat jati laksana pilih panasaran anu mana pawaki rahmat jati laksana payung di Bandung aduh kesambarangan ada mana ada kampung di kota pawaki rahmat jati laksana tos kakon cara aduh kuni madrasah Aron bandara sayuran sampo asalna Bapak Samin bos sayuran di reka anu mana Bapak Samin bos sayuran pasar loji boyong di Bandung aduh kumanta kabita boyong Bandung kamasur Bapak Wasman bos padi pangaosna teluhur Bapak Samin kusadaya kagal Bapak Samin bos sayuran sepujeng kurang kali Bapak Samin borondong garing ngidar kota Cilomburan jerit rasa ning hati yang iliwir ageri kanu mana angin letih jerit rasa ning hati Aron bandara sayuran anu mana oleh-oleh tiangan di lingkung gunung Majalaya Soreang Banjaran Bandung hati jongjon rugina anu dikintun Bapak Wasman bandar padi bayar laguna borondong garing ngedar kota Cilomburan ajarit rasa ning hati ageri kanu mana jang iliwir angeletik ageri jarit rasa ning hati jang iliwir angeletik oleh-oleh
lugena anu dikintun narik hati mantap petah berikan angin laut di Tanjung Baru mawa ombak antarkan budak kasisi Bapak Samin anu mana Bapak Samin kapayun deui tempat emak para wisata basisir kaler kota Karawang tempat ulir bari ningal pemandangan anu mana Pawaki Rahmat Jati Laksana bayar laguna Bapak Waki Rahmat bayar laguna Tanjung Baru ngait ke rasa kadede di Tanjung Baru nampakun rasa kasono di Tanjung Baru angkatkan rasa kanyaang di Tanjung Baru ngaitkan rasa keasi angin laut di Tanjung Baru mawa ombak antarkan budak kasisi tempat para wisata jug-jugan para remaja Bapak Samin bos sayuran deui pasisir kaler kota Karawang tempat ulin bari ningal pamandangan nu daratang bari marawa impian papasangan jembari nyepong panangan Tanjung Baru menggeteng rasa kadede di Tanjung Baru itu rasa keheman Bos Karmin anu mana kepayonan Bos Karmin anu bager amanu kepodang abulune kuning jadi adang-adang dibisa ketemu maning bayang-bayang kok impi-impi turu beli bisa lali Bos Karmin anu mana subuk duhur yang tengah-tengah sawah mungkin teman kemana durung kelakon rindu-rindu wong yang ditunggu-tunggu mamah gaul bos sayuran anu mana kapayun deui mamah gaul manu kepodang ulune kuning yang diadang-adang bisa ketemu maning bayang-bayang keimpi-impi buru beli bisa lali kelingan pujaan hati kubuk dur di tengah-tengah sawah makin teman-temanan turun kelakon rindu mau tidur tunggu-tunggu di masa nih seminggu dia neket di banakku manu kekodang bulu nek kuning sing diadang-adang bisa ketemu maning kebayang-bayang keimpi-impi turu beli bisa lali kelingan pujaan hati larani hati ditinggal lagi rasanya sedih tanpa permisi diurus beli dipegat beli batin kesiksa gawe lelara alias nambang dawa apa wis beli bosen apa beli berteman apa wis beli suka apa wis beli tresna ya wis ora suka aja dilelara dipenti segerepe yang tanggung jawab apa artinya wong rumah tangga dipegat ora ditinggal ora alias nambang dawa Bapak Samin larani hati ditinggal lagi rasanya sedih tanpa permisi diurus beli dipegat beli batin kesiksa gawe